Wes sama mau mangkel lho. Ben mlebu omahe wong apa nyuci tangan. Tapi ora digawe mangan. Sampeyan jawab sepuro apa jawab mangan? Ya ora iso loro karung nih, Bro. Wis milap. Wis pantes sih kayak dulin. Masih elek-elek oh sing penting gak apik. Gak nyicil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Bro? Benar izin, benar izin. Podo-podo. Loh. Oh, jolo oke nih, Bro. Kono. Laponya akan bola nih. Physical distancing, Bro. Oh, Saya masuk. itu rawan. Aduh. Ya apa masalah sama ini? Lancar. Alhamdulillah, saulan bentuk aku. Awakmu? Alhamdulillah. Saulan gak usah belas. Ora kuwi, mujud. Lah sampean kok kuat saulan nahan luwe. Kami buat nahan duit dok. Aku dia kuat, masa dia bahagia memang dia. Ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jerune. Ayo ketemu aja lu. Apa? Perasaan lu? Wah, nali umur. Kayak sing jenggote ya. Apa? Oi. Yo por yo male gak kayak tahun ini nani sepi saya. Berarti apa no SPSBB ini? Jalan-jalan ditutup, sing luar kota ya gak iso mudik. Tapi PSBB ini ono hikmahnya loh Mas. Apa hikmahnya? Bapak malih sesian. Sering cuci tangan. Ya gak tangan tok. TV, kulkas, magicom barang. Jadi umbal gak? Tidak Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain batin no. Kurangnya bro ya. Kan lebih maku mang wis cuci tangan apa urung? Wes sama mau mangkel lho. Ben mlebu omahe wong apa nyuci tangan. Tapi ora digawe mangan. Sampeyan jawab sepuro apa jawab mangan? Ya ora iso loro karung nih, Bro. Waduh, kok aku nyala sepeda. Kawan,
kontaknya nyantol. Tapi alon-alon ayo, sepedamu bulan. Soalnya pas tak ganti businnya ninja, Bang. Alah, masuk ngefek ya, aku iki joki get. Aduh, tolong. Ya apa meneh kena PSBB ini. Lah ya iku. Ketika apa meneh kena SBB. Jadi kok ini sih lah. Nyata sana nih. Kak Joni. Ini dong Kak Joni. Ayo. Ya minum. Ada. Ini ada.